amang padenami sa borong tayo inaho manomonomo orang hula-hula namin naong sahat ibugo niya laman namin bayad godang panomonomo ni pasang apa mo kami ang kahula-hula muna nung ipinta mi jom-jom di pugunya lawang muna awang baru gawe itulah dinaroha mi law manobot tamu so ipat nawa hite-hite parmonting na buru nami kami ang kakopung mo do natulang mo mabuat boras ni beritot tido asal firma to timbang-bang pasalamat firma to dunia guru nami saya luju-luju mah angka pasaroda jadi itulah abang guru dinang jom kami di bogu di alamat muna nawarsa awar tua si gomgom pangisi nawam sewam narohami nalau pasak adat tulang guru nami ima opulisya guru amang guru terseorang nabu sobat terti acara dihami parjolma kami hula-hula deh mando kenada kami baru las semua lima nabu pasat kami nak kabudok parneam guru nade baru madudu maka tulang kami majalah oras isong kami jom-jom maka tulang narosya desa nawelo dari tulang madokor turun berduka cita do marah-marah di parmoding ni nabur nami poda nami tuhamu pinokpar ni nabur nami on asasadahamu amin sobat dan ni ay unang dua sobat dan dua tujuh lenerot pos waktu podo daboy memimpin gubereng dia ka nama-nama di akannya memburuk jadi pos waktu tuh laiku bimbing ma ajar-ajari anak modok parumamon arong na hurang logi tegorade jadi disok kami sian hula-hula maka haloho solat naiko mos pangidok kami di panadeng ni iboto namion asa mardame sonang mahamo di jolon nera udang ubegi kami be ado na sama sigit otik dihamek tulang mate jadi wa abang anda oro bentuk kodohonong kudu saodi tua kala helam nang burung do tu pahoktu senang nanging ya ho bereng do kodoga anda jadi melihat malihita melihat di Tuhatta nama lihat tinggi di pengaramodon dari hita bui hita mahbua berdetik di mana pesta sahur kedua ina jubolo di foto nami opu eli saburu mata foto tuari jadi di hamu abang pun nabi juga besar si berbadak itu lah
habis yan udang-udamu nadon lotong makhluk niruhak nang penungsor kedua foto nami betong do duk rohana seru baru kamu alai besai tude batapa dan gugui bertabia asa dipergugui kita tigar jalan gui kita di bangsa Asia atau sosok inang kamu pinoporni opun Elisa buru sedinya Tuhan imamu dijamu akai bason bui berkuku hamu nalau mangududi guru muna sino kujuluanon pangituan nabi di kamu layan nabi keluarga besar bermajelis roha bahamu kami mobil kepada orang be dan kedua bang boldor nabur nainan soal itu saya lain kita orang dikion banain manian akka boda dauli dan itu nahoni akka tujuan tetuhamu ima tabu wadus rohamu saya bagasan ada meo pahamu siapa tujuan dan butima jadi patik kelom pasama tupungan lohoraya nado kedua sana mula dima juru tersembahan tu amat dapat digembas buih hita waktu sonodi parborhat nebun tau nebun nabiun lasroha alai lugur roha dan haluhun. Memang sudah begitu perjalanan hidup. Suatu waktu, suatu ketika akan pergi juga menghadap ilahi. Hal on perlu kata Tuhanuna pebarang nebur nabiuna. Suatu adong di antara hamuna pahoku adu dokoru dan sesuai perkatayon dan dua perkatayon di pertuan nebur. Gabi sudah tanur rezeki. Sudah pas ini barang si Tuhan. Datuk suara haduan nak kesehatan di puri nebur nabiuna. Jadi satu orang nami Tuhanuna sebagai ulah muna sialo, mangulat ulah muna sialo. Ingat tahuna, ingat pesan Nabi. Sada dia anu kejulangan. Datuk suara kesehatan di puri ini nebur. Kesatuan pribadi, kesatuan prinsip iman dunia muna. Melalui perbedaan dengan diselesaikan. Jadi alamion na buron dalam berhinan termasuk na berjalan narasi di pertemuan di Margala. Di pertemuan di Margala anak dua saya perluasan. Jadi orang lo pagi-pagi di pertemuan ini mulai nama seorang tak pada bersenari. Jadi aku degame pasahan bendahara nami tungguan halo tungguan jadi untuk mana gudangi jadi degame pasahan apa nih mau ya tiba pulang jadi imam guru na boy som hatagami hatapasun atau satami alai seorang nambur adon dohugok kami akka tulang ngon paksa mosir do jalan partur dokop pengguna jolo somat ulus naboti kupatu pahami tuhamu kami noparni naboru namion sat kami hula-hula somat mapatot din nabu tugor gahami somat ulus naboy patuban nai parjolo nai tu hela do bonami baru tu pahok punami patuluhon pasang gama tu namara-marangi pau paton tu boru palimao tu nama ulaon marang par sinado muna atar somarima amang guru nabu patu mai gua amang guru ati abarong do may nahurang lobi diaka panturon nami soal ulus rani lu behapek katulang mo na pasikopon amang parmusin namin kalau nampak saat ulus na hamisian hula-hula si aloho bay mama nawar dulu mutusin
tulang nami hula-hula nami manang disot tulang rorobot nami tulang rorobot marga manurut nah mana tulang gabi mah natulang jadi alam baru so kami siang tulang rorobot muna marga manurut so na kita hatai na budaya tikira raja obat bulung mana obat lempar so kami siang tulang rorobot muna marga manurut kalau pasatot ulos sitoro raku urus nagajang asa barita gabi barita horas na di pagnaya demi na buru tujuan nar amang parmusi nami na pasatot ulos na kami siang tulang rorobot marga manurut kay mama namarusi nasian semani huruf saya mata dewatama manggoi pasu-pasuna jadi taktik kenon sak matuhita hula-hula naboso sialoho isor kami rotulang marga sinaroho iba na pasahatot kata dituhan tunamu tunang dia atau dituhan Muji kagagasok kamu, muji kagasuruh kamu, gabi suruh-suruh muna idalan na golak, tubak muna idalan na lagi. Di kamu akan namar-hamarangi, bagi temin na bagabi na nitamu-tamuan, ari muna namar-hamarangi itu gabi. Alah, mereka kami kamu masih ka ulu-uluan. Jadi mau ibu tanam yom. Waktu nami itu di bekas yang nami tunang dia Tuhan imana itu gimana terus tangan siya muna asaloho imana pagkabar di haragaw ni ibata amen nang hamube at kapino parni iboto nami yun sa ito hamang pasahatok apula-pula na sumurong tamu Naboy buba sa hatami ulos sito rabu madalupok kamuna Pajolo ang Elisa dohon Sada. ito ni Elisa masuk mau julo pesawat Oh, iya, iya. ang Elisa doon ito ni Elisa kalau pesawat itu mulai itu baru dapat bahon tumpahon po ano yun ate Elisa sampai pertemuan di kami las malham sa pertemuan kota Pujulan Ero tumpahon po ya. besar baru tu apaoli manang nayoni di Sopi itu lah. Sopi Sara tu apaoli Sopi Sara tu paoli pasatu sa
Usaha tu apa ini baru tu Amanipani. Pasal tu Amanipani. Nanti sor pinakit itu tulang. Pasal apa tu sor? Oh nanti tu apa ini? Pasal tu Amanipani. Oh urus sama mudo. Lulusan. Baru tu apa riri? Pasal tu apa riri? Pasal tu apa riri? Pasal tu apa riri? Baru tulay namin nahinan ima tu si ojak nang guru bulan. Sor pindah tulang. Tuguro na yung gula ni Sorby. Pasal. Baru tua bariri. Apa riri? Aja bariri. Apa riri? Kalau pasal. Baru tu apa kris berpuluh. Pasal tu apa kris? Sorbi. Pasal. Baru tu apa kilbe? Isa magkakaroon ng pag-ibig. Jadi molo di hangunan ng mahamaraging numasito tu ibebere namin tuluhala. Pasako mga kubek kami tu ibebere namin na tulog. Oma misiana, oma misi Maria do, oma misi Sonda. Sana mga kubek kami. Jadi semuanya dihamu amang buru nami ulus nabuhubik kami siyan tulangmu margal si halong Wala tema tulang. semuanya amang buru sentapite alahami do bona tulang Gabi. pasal kami ma obat lebar Gabi tulang. apa pasal obat lebar jadi mulo hapiakan na ang mga tulad Matok. pasal obat lebar Matok na. siapa na tulang Terumahan di tulang. pasal sama rin yung pasahan siapa na tulang Anoon sa matu. Langsung daw sa mag-isip. bersama Wala ito tulang. Wala ito. jadi alhamdulillah musedo hula-hula na martinudungot ala anak dumudon ng kami na isipin ng kami Sama ni tulang. sama lima Gabi. ang guru ala kami musedo hula-hula biyak ka na maramarangi upasahat kami ma pasahat hula-hula na maramarangi hula-hula na maramarangi jadi ono ng guru mau itong na usapi kami pe hula-hula na maramarangi Gabi. langsung maruhan niya ng guru pasahat Wala ito mga tulang. jadi semuanya ang guru ulus na buong baik kami Panginoon na ito amat kalibatan tumanggiat turong maribo at kami mamparni ang kalay ko sa na alam mo todo iya kapangulian na dang toro jadi pertanyaan mahami ko amat kalibatan asa toro so toro nga penulusong ba toro di pinopar di sa luhub na akan ibebere ko. Amen. Amen. Pertindihan ako pasal tayo ng Zehura Jai. Lima
hula-hula naposo rajain sialo. Kami majalah horas sama baru sama partikular Tuhani hula-hula naposo marga sialo. Kami raja nami. Amang baru sisme dohot pakai tonton budara di raja tondo opak bulung mana opak lemar siap kami hula-hula naposo marga sialo. Jadi promosi kami. Dari pasang berbulu senang siap hula-hula naposo marga sialo. Baca mama pang opak-opak nih silai sa silai lagi macam mana mama? Golang-golang pengaruh na tumpe sono ini pas nabu pasak kami somon ulos sitoro rabu Tuhan wakapi no perina saya matani batama manggohi pasu-pasuna. Jadi namang guru ala namang itu akka pamurong nami guru bere ibe bere sia-sia lo pasak kami waktu ke Tuhan. Di maliti sa na di hamuna tari benani molutuk somoni pinain nabuhi pas kami itu hamuna di bagasa tikar basi pipi nasi upah hudung lais di rumah otik susah dia sama pangurupi tepat tu hamuna tari benani siap tari banguna ina boru bere tu hati bere ni sialoh yas maro hamuna jadi dalam eta pelamar musik bareng Partikan lo upasan kami mah tuamu. Matang nama itu ada nama dok, yang sudah budun, dia sesakot sesadi balia, yang sudah merasa nami, nampe persobau nami, so apalah sadia. Kalau ini orang nami situ itu masih opang, odong malah di rumah. So kalau dipinabui sobat di nami, baru kamu orang udah nami tulang nami, lo di rombongan seluruhnya, amat dari Batama. Manggohi pasu-pasu. Manggohi siap. Baca nami. Ala nai borhat mahani. Songon pasahat jabar nago. No sopa ni uhum. Maradopan horong udah nami. Ala ni baik edena sopa ma Jehovah di batata.
Santabi, Kami akan ulamu ulang namin Raja Sialo. Song ini dohot tulang namin. Pagbar tupak katayon na nabudari. Namargor sopan yuhum. Buka hopong do siyo. Muliate Raja Bulur dos roata di paguni alaman sopa honong namin. kami akan Ini isoma Raja ini. Contoh paling tulang. Soma. Contoh. Jadi kamu mantap sama boras. Kamu si Purnito di Tualakon. Ya, di Lado boras Purnito itu. Betul. Oke, jadi kamu kalau naik pasangan, sobat diuhum mahami. Imo kahobog tu si matua nami. Hula-hula nami Rajain sialoho. Dohot piso-piso. Tulang nami Rajain sialoho. Alani baik godam na obar tu si. Ima sobanami Raja Bulun hula-hula si Aloho tulang si Aloho udah diselut rombongan partipianon upasatami ma tu hula-hula nami tulang nami si kopiamu ma di angka gondang do tertorta di angka haredom muna tuhami angka korong yang hula-hula muna nakingang guru rohamu dibutuh nakaraka kadahu ibing-ibing rohamu manobak ka hula-hula mardo makkebe las marohanami di siamang guru itu disoma tidak na tua-tua soma tidak na tua-tua dibuat mati paho di itu selesai oras mami nama jalok katulangmu saya dalam tugas degana mahamu nama kalian jadi kau ini makor kota deh gaji amang bagus namui lalu botio di itu kamu atas bagi amang situ las pada mutu asal